Debendra Reangno Kanchanpur SDM Habonogo UDC bo job khlai tongo bini sak belai hamya ngai Thwi nangai tongmani koktoma nuzakha tiniwo Dharmanagar District Hospital Young Association Ananda Hathi ni active members tei CEC ni Vice President John Reangno Debendra Reangno malaye Thwi lakha Sinipal taku keha YBA brothers Debendra Reangno Thwi na ye 4-5 botol Thwi nangmi hichu naha nake chungpo dol thumlai no 4-5 botol chung loge waisaro ko rio ake chini YBA ni member ko rio kie chung 4-5 botol chung Thwi ro collection kele ha ye to bung hospital no Dharmanagar district hospital bung admission chole tongo ake Thwi pon ta chole tongo mumi patient ko mutamuti le stable no saha Thwi ro remove kie umi joto rinai Ronobar he khaksa especially chini blood tinio rinai ke chini Probin Reangno ake chini Kiron Reangno ake chini te ke bapi dead bung rio blood RSS ni ke ha bodike riye chintio blood 4-5 botol collection kemo ba kie chung bari ke upokar ha ake upokar ko kele me ha bari ke khapang tung thoga khaksa ha